Арабаңыздар, туғандар, амансыздарбы? Ассаламу алейкум. Бүгін 15 август, hafta күнгі жекшембе, туғандар. Біздің каналдағын Оштоғы Учкун мал базарына ақырын келіп қалдық. Күн күнбүркө болып тұрады, жаңбыр жай тұрғандай болып. Тетіге қара бұлттар келгічейін азыр кирип, базарды бір шыра аралап, сіздерге қолуыздың келішінше чағылдырып көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Сіздер көріп тұрған беде престерді, саман престерді, андан ары продуктаны дагын азыр сурап кирип кетебиз акырын. Бизден чогуу болуп туруңуздар, комментарийге сөзсүз жазып туруңуздар. Кайсыл жандыктардын баасын билиш керек, мына ошого окшогон. Малар келип атат. Этиги чөптөрдү билеличи, кандай экен бул? Adırın çöbüken. Kançadan da o da tava bilbeyiz mi? Değiliydi kalktayken bunu. Bu pres. Bede pres eken. Men daha bilbeytam da şu esini tapbaytam. Çöp sizden emez baba? Çöptör turat, esi жоқ eken туғандар. Адырдың саманы тұрат, беде тұрат, адырдың чөбі тұрат. Сасшы. Бұл чөптер кімден екен чөптер? Сізден бұл бәк? Қаншадан тұтасы ба? Беде екен бұныңыз, а? Екінші орын беде? Үшінші орын бұл жа? О, қаншада тұтасы? 350. Beri biraz bağırını. Analı çoğun kuruz kimden eken çoğun kuruz. Nerede tuğanlar bir kamazla çöp durat. Yeğisini tapsan bilip veremez. Sizler geç. Qarap koyыңыздар. Tegiz kılıp jiyi alıp geldi. Adırın çoğu eken. Görünüşünden. Eğer men жаңылышпасам. Басын жазып да koyup oluptur. Аз қойғаны сұрап беретілік. Шындай тұғандар, қа? Жүріңіздер ішкер келе өреліш. Жамғыр ақырын сөйлеп баштады. Бірден, екіден. Az girip de etigi Гунажыгын салан уйлар тарапка киребиз. Ага чейин жолдогу продукцияларды, кызыктуу буюм тайымдарды чагылдырып сиздерге көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Айда Сүмбүл агам отурат. Ассаламу алейкум. Кандай саба? Тыныспы? Арпанын акчага болот экен го? Арпанын акчасы арпа өзү бар. Арпа өзү бар дең, а? Анан акчага аралашып 30 сом экен ана. Арпа аралаш акчак бар. Нака аралаш. Арпа дагы бар, нака дагы бар. 35тен мунуңуз. Шак ушул. Мынакей. Тугандар, bir катар сиздерге бааларын көрсөтүп коеюн, а? Майда туз 10 сом, жүгөрү 35 сом, чоңураак көжө жемдер 38 сом экен бул жагыч. Бунусу да 38 сом экен. Ал эми бул болсо, бул да 38 экен. Жанагы агам айткан аралаш, арпа аралаш, мына готовый жем 35 сом экен. Аралаш жем. Кебек. Дейби, эмне дейт? Аралаш. Жемби мунуңуз дагы? Бул жем. Күнжара бар экен ичинде. Ичинде кебек бар. 27 сом экен. Будай 30 сом болуп кетти го. Будай бышты го. Түшпөй табдаганда эле. 30 сом экен будай тугандар. Мунуңуз эмне болду? Бунусун акчага. 40 сом. Шабыла кылып жесе болот. Экөө бир эле. Бунуңуз агыраак экен, а? Күнжара 33 сом дейт. Кебек бар экен, кара сунук экен, 26 сомдон экен дейт. Бунуңуз эмне болду? Корм. Корм. Корм.
27 сомдон экен бул, а? Жакшы. Витаминдери бар экен бул жерде, витамин D турат 2, 50 сомдон экен. G2. Tuzlar var avamda bilesinger. Özbekistan'ın mınандай ак tuzları. 13 сомдон. Жакшы. Содаңыз берсин. Кандайсыз ака? Эс болуңуз. Сиздики барган сайын көбөйүп кетип атат го. О жиптер келип калыптыр го, необычный. Аркан, канат, мешок. Тиги утасызбы? Тагын эле? Arzanlı haftamada 200 сом, 250 сом, 500 сом, 400 сом bazı. Aldı 500 сом deň, ha? Çoğlar. Artı 100 сом, 150 somdan bu jaga. 250 сом, aldı 150 сом. Geleverip arzan dağda bereriz. Gördüңүздөрбү? Киргениңиздер деле. Мал базарга, Учкун мал базарына келсеңиздер, ушул жерден табасыздар. Майлаба, содаңыз берсин. Bir hektar kilen çıkata. Саз канчадан болот өкөм? 75 сом. 75 сом. Картофелчи? Картошка 25. 25 сом болуп калыптыр. Түшүп калыптыр. Bir paketiniz kaç som Ece? Paketi 100 somdan 5 kilo. 100 somga 5 kilogram deň. Tokçuluk. Kuda kalasa. Oy, ama yüzümdü qarap koyuңuz ari. Ene? O yüzüm kayaktan geldi. Kaşkar kıştakta. Özünüzdükü? Özüm. Dep balçı. Bana qarаңыздар, дыйканчылык экен туугандар. Канчадан деп атасыз? 70 lira kan. Барын алса берип бересиз арзаныраак эле. Агыңызчы? Abımdağı kaşkar kıştakta. Аныңыз канчадан? Bunu hem 70'den dep. Жаса ширин болсо керек анаңыз. Көрдүңүздөрбү? Мал базарга, Учкун мал базарга келсеңиздер, мынандай дыйкан жүзүмдөр келип калат. Жакшы эне, содаңыз берсин. Ушундай. Жайлып кете берет мал базар. Сабыздар түшүп атат. Шаблолу, кон. Мына жерге чүйдүн дарбыздары келип калат эле. Картофель, болгарский, билесиздер анын бааларын. Базарда кандай болсо бул жерде деле ошондой. Жүрүңүздөр. Мал базарына келебиз. Саан малдарды, кунажындарды тартабыз. Андан ары кирип кете беребиз. Келип калдык туугандар. Саан уйларды, кунажындарды саткан тарапка. Мына картошканы карап коюңуздар. Assalamu alaykum. Кандайсыз ака? Картошка дыйканчылыкпы? Совсем күчтүү го мунуңуз, а? Каяктыкы ага? 30 адыр? Өзүбүзгө тең. Канчадан болуп атат? Пакети? 25. Пакети 25? Килограммы 25 тең? Bir paketiniz kaç som? 250 som. Kartofildi qarаңыздар. Бүт барын ириктеп, мынандай кылып елеп алып келиптир. Чоң-чоң картошкалар экен. Жакшы, содаңыз берсин. Жүрүңүздөр, ичкери кире берели. Бар келип атат. Канча кылды ава? Акты. 37 миң бербеди. Канча деп атат? Билбедим onu. Ал сиздер көргөнгө 37 миң бериптир. Кунажын экен. О, эшти жакында коюшпу. Кетти кунажын экен, палтарашка экен. Бериң бар. Канча деп атасыз ака? Канча деп атат? Билбейм. Мал базар жабык го. Ya qanday bo'ldi? Qancha qaldınız ava? 61 ming bo'ldi. 61 ming, ene bala boluptur. Balası dagı çoң эле экен.
Erkek eken. Sağın mal. Aldınız baba? 91 bin lira bekleyin. Eko'u? Туғандар мынау сіздер көріп тұрған екі уй 91 мың болып тұр. Екі баласы мені. Мұның да баласы еркек, ал эми мұныкы дагы еркек екен. Eko biri kaç oldu? 91 мың болды. Eko biri. Екі бірігі. Зор алды. 61 мыңға кетті мынау алам алды. Haydi. Pulu qancha ekan pulu ava? 140 ming ekan mana buqa. Pulu qancha ekan pulu? 140. Oğlusu qancha? 139. 139. Bizde pas tuttu. Ayağlan gireriz değil mi tonlar? Aşağı ol. Ana. Keng o. Qaytib tart degendiş. Ana. Boğasın kılavuz ne? Ötkün. Жүріп. Бұға қыз отаткен мердечі. Kalan afke. Апкен бәқа. Özü başlar değil. Қанша да отасыз? Özü baş. Kaça ey? Қанша да отасыз? 70'te odan kemi var. 70 кемі бар екен. Ketti yetti. Көр отасыздар, бұл қаныш. Жаш. Бұқа екен. 1 жылдық қой. Ya bu nerede girgizmeydi o ya? Бұқаны көр отасыздар. Қолды берін тақсыр. Берет. Ver. Kol çıkarmayı. Kol. Берін қолды тақсыр. Kör otasızlar. Ver Evka ver. Evka ver. Anca aldınız he. 70 kamu vardı o da. Sıraya bak. Ақша. Қолдан қойыңыздар. Қой қаншадан екен досым? Қанша сіздікі? Қаншадан деп отырсыз? Çoğun 9 bin, kişinesin 8 bin. Нарқысы 9-8. Кеми менен, а? Ашып тұр, гүлөөлө тоқшайбыз. Қанша деп отырсыз, ала? Не қылады ала? Ашабыз ба эми? Aşağısında ne var? Ошондой кылат окшойт эми, а? Эшик жабып коюп турбу. Туугандар секиребиз. Туугандар мына сиздер көрүп турган воротадан үстүнөн ашып өттүк. Базардын ички тарабына дагы кирдик. Бул жагы саан малдарды чагылдырабыз азыр биринчи серияда. Экинчи серия андан ары уланып кете берет. Канча деп атат ага буну? 150'likte o da 112.500'e sıra berbedi. 112.500 бердиби? Berbedi. Зор экен, а тай? Жаш экен. Gel, kulağın eken lan. Кунан. Содасын берсин. Кана, жүрүңүздөрчү аралайлычы. Кандай болуп атат экен бул мал базар? Канча тотас ака? 75. Эне бала 75. Сонан. Bu kaça da 30? 8 ekan.
Narxısın qancha tutadi ha? Soda olur ekan to'g'anda. Hozirchi. Qanchadan deyapsiz ha? 35. Kemi var. Ha, yaxshi. Ko'rib o'tasizlarmi? 35 bin kemi var deydi. Tik. Soda bol o'tadi menda. Aa, pul qancha ekan bunun? Bolasi menenmi? Kanal koyayım. Aa, qanchada o'tasiz? 90 bin. Kemi var. Qanchani tuğdu? 5. olmuş. 5-chi tuğush ekan. 90 bin kemi var ekan. Qaysi kanal et? Seniki chukam. 100 kam var mı? 100 kam var. Balası var mı? Ha, yaxshi. Ketdi. 100 kami. Tuğanlar şunday. Mal bazarının içinde dağında leç. Qancha tutadi ekan buni? Pulu qancha tutasiz? Bunu ona şirali bile şirali onu. Sherali aka, pulu qancha ekan? Şirali. Bo'lishi 55 ekan. Konkretniy aytib qo'ydi, 55 ming. Mol jash ekan, temiz ekan. Qaysini? Yo, qanchadan o'tasiz bularda? Bunasi cho'ng'i. Qancha? 45 kemi var ekan, cho'ng'i. Bunajindar ekan. Mol tushib qolibdi. Nerede bir akam turadi. Qanchada o'tasiz? Qanchani diyorlar? 27 Mana aka. Bunajinga 27 ming deydi. 35 bin verip otam mıkan? 35 ming berib tur, mana bunajingachi. Berib o'tadi tuğanlar. Qanchada? Soda qiz o'tadi. 35 bin pul verdim. 35 ming berdi. Güzel. Qanchada o'tasiz? Al. Yaxshi. Bu 35. 35. Biz yaşarmı? Yok, arız delemez. Yaxshi ekan. Bundayda. Semiz ekan bunda. Kovuş kızdısı da dedi, aslan mı olmuş? Pulun qanchada o'tasizlar? Pulun qanchada o'tasizlar? 65. Yeni ola bu? Yeni ola 65 ga puanda. Mart tarafında bir balası meni turadi. Soda bo'ldi. De, ava qandaysiz? Yaxshi-da. Siz qanchada o'tasiz? Qancha? 60. Balası barmi yo'qmi? Yo'q aka. Aylovdan tushdi. Ha. 60 ekan. Sizniki qancha ava? 40. Buni ajinmi bunimiz ha? Yoshlar. Semiz ekan. Balası barmi yo'qmi? 40 ming. Ya qaysi kanal aka? Sodangizlarni bersin. Oldu da. Qancha oldu atkan yeni oladi do'stim? 70 kemi var ekan mana. Mallar biraz tushib qolibdi. Şey qanchadan da o'tasiz bu cho'ng mallarni? 55. 55 mingdan ekan mana sizlar ko'rib turgan cho'ng mallar, urug' ola turgan mallar. Malları yo'q ekan. Yeni olan qanchada o'tatgan yeni olanı? 58. 58 ming. Birinchi tuşu o. İkinci. İkinci tuşu ekan. 58 ming ekan. Ağa sizniki 75. 75 ming. Sizniki qanchанчы tuş? 4-cü. Balası erkek burgaçı var. Burgaçı. 4-cü tuş ekan. Mal 58 ming ekan. Sizler görüp turgan. Narxısı 75 ming kemi var deydi. O çoğun mal turadi. Ava qanchada o'tasiz? Ayting ava. Erta bilan bir jilmayib aytib qo'yingizchi. Qanchada o'tasiz? 65. Ha, yaxshi. Sodangizni bersin. Onlar pazarın içindeyiz. Qanchada o'tasiz ava? Qayt barakan dedi.
55 mi? 55 mi? Yaş konazın ekan. Qanchанчы tuş ava? 55 mi? Birinchi tuş ekan. Soda qizi tav, beri tav ava. Aa, Ayt be, berekeni de aytabilirsin, usta kursan çıkırsan. Tart bağlı otar. Var mı bereke, var. ana aka bar baraka qilib o'tadi o'zi. Yaxshi. Qanchada o'tasiz, shef? Saldan keyin çeker varmış. 65. Ava. Yarım saat durur. 65 bin. Al sizler görüp turgan 65 bin. Pul qancha ekan, shef? 90'da otağız. 90. Qancha beruvlar? 28 yarım. Bilirim ha. Malni ko'rib o'tasizlar. Cho'ng mal ekan. Ligasından beti ko'rsatib Soda qiz o'tasizlar. Bering aka, kichkina bersangiz berasiz. 71 ming berib o'tasiz. Bu yoqda ham soda qiz o'tadi. Bu yoqda ham soda qiz o'tadi. Qisqasi bozor qiz o'tadi tuğanlar. Ben senin için oynaşım. Geç balanca ezgen yerim yok. Hayt berekeni bak kursan çıkır. Yeri bu kadar öndesin. Usanlı da patlamaz. Sapar mı lan? Berip var senden gel. Ala ki desen alalmaya kala o zaman. Pul qancha ekan do'stim? Ha do'stim. 70. Balasi erkak burg'achi bu? Balasi burg'achi 70 ming ekan. Cho'ng mal ekan. Jelinderi dele. Yaxshi ekan. Ketdi mana bu mal. Ha, jimizda. Qancha tutasiz aka? 65. Kemi var? 65 ming ekan. Kemi var doğru. Görüp o'tasizlar. Şef pul qancha ekan? Qancha tutasiz? Acaba? Ne bola? 140. Bunlar balası mı? Balası erkek balası. Mынау ене бала 140 миң екен. Екінші баласы екен. Баласы болғанда дагы еркек екен. Ети деле жакшы эле екен. Кесінен боз, кесінен боз. А боз бу? Өз-өзүн чөлдө жүргөн малдардан екен. Сас тугандар. Көрүп атасыздар. Жакшы, содаңыз берсин. Сыртқа чыгып калыпсыз го? Бираш iki тарапка. Ne verirse gel hayam diyoruz, bir yam diyoruz. Nakka süйлөшүң aka. Acaba kança berdiңiz? 150 verdi de 200 ming de otan. 200 ming kemi var baba. Bununuz ne parodadan mı? Bayağı öyle çoğu. Malды көрүп атасыздар. Çoğunluğunu. Jelini деле жакшы экен. Баласы болгондо дагы эркек экен. Эти деле жакшы экен. Жакшы. 120 миң берди. Үкам пул канча экен бунун? 75. 75. Боз бу, кысыр бу? Кысыр. Малды көрүп атасыздар. 75 миң кеми бар экен. Кана жүрүңүздөр. Досум, канчадан болот? Resmiz. Мынау. Эне. 75 bin çakır. Жакыны. Баласы эркек. Ургач. Канчанчы тушу? 75 миң. Кичине коюп беребиз дейт. Наркыңызчы? Bu ham 75. Бул да 75 миң. Çocuk erkek. Бул эркек экен. Экөө тең жаш экен, а? Birinci kuruş. Мал кылса болгудай уйлар экен. Жакшы, содаңыз берсин. Ава каерден жийип келдиңиз буларды? Sen Gengir'den mi aldın? Aha. Kayaktan alıp geldiniz. Langer de Gengir'den aldın. Langer'den geldiniz mi? Aa, Papan'dan. Ya Langer bilesin mi? Mınау alay taraf bile. Ha alayınca olun. Oda da işte Papan'a girip ketsene bu da öyle ta. Hoş kesin bunu caydın günü, kıştın günü bol boydu. Dikançılık den. Yıkançılar. Semiz qobularınız jem jegende. Biz 5 konuş degen caylığa çıkağız da. Aa, alaydın 5 konuşuna den. Göde caydı öyle, göğürgen caydı. Aa. Kançadan da otası mı? 90'dan da tam kemi var. İşte koyup beresiz 90'dan. Kançaga bir verdiniz.
Arqın surap atışat çöntegine. Maksimum qanchaga berib edingiz? Maksimum 180 suradı üçöni. Üçöөнө 180. 60'tan sonra. Berber. Жақсы. Жақсы. Содаңыз берсін, ала. Kaçkan alsın? Туғандар 90-дан кеми бар екен. Бербептір. Жақсы. Семіз малдар екен. Өзіміздің ләңгәрдің малдар екен. Бүтілі семіз ұйлар ұқшайт, а? Не отасыңар, досын? Не тавайлы? Бұның қаншада отасы, досын? 100? 100 екен, мұнау сіздер көріп тұрған алабай. Кеми бар дейді. Көріп отасыздар. Ала қаншада отасың? 55? Сіз мұндай жақшылай қойыпсыз, а? 55 мың дейді, мұндай. Біздің тілде айтқандай жауыштырып өлі айтыптыр. Кішіне қойып берсе керек. 55 мың. Бұныңыз боз бұ қысыр бұ? Боз. Қаншаны туды, ала? 3'tü tutu. Yaşıl ekender. Dostum, kayaktan alıp geliyor otasın. Bunday semiz mallardı. Semiz mınау kişiniki, nakişten сұрач. Aya koyuk kişiniki mi? Siz kaçada otasın? 75 lira. 75. Boz, kısır. Kısır. Cemdeş gerek değil. Vurğalış gerek. Acaba assalamualaikum. Qandaysiz? Qanchadan da o'tasiz bu? Jemdelgan uylarda. 80'den degen jeri var. 80'den qo'yib berasiz kichkina. 70'den degen qo'yib berasiz. Bunaqasi qancha bunaqasi? 80'den. Jo'shli mallar ekan, ha? Urug' qilib ola turgan. Balasini olib. Qanchani tu'di ham bularimiz? To'ylik. To'ylikmi? Mana to'ylikmi? To'ylik. To'ylik ekan tuğanlar. Mana 80 kemi var ekan. So'rang. Normallar ekan. Qom ne juribdi? Ma'lum rang. Qancha sotadi buni? 80. 80 ming. Qanchaga berib edingiz, ava? 70 yol sırada bermeden. Malыңызda сөз жоқ екен, ашығылай айтайын. 80 кеми бар екен, туғандар. Мынау сіздер көріп тұрған 80 кеми бар екен. Мен бұл үшінші малды тартқанға әрекет қылтам, малдың иелерін тартпайыз. Uydu tartıp çağılır veriyoruz sizler geç. Görgün. İşi çok hali. Kaçta da? Güzellik. Şundan çıkıyor. Kaçta da sava? Arda neye verdim beni? Kaçta sava oradan? Akşası 90 bin. Malam жақсы екен. 78 bin. Беріп жатады. Осы қанша екен бұл? Елік жеті мың. Туған мы, туған емес? Өзі туған. Баласы жанында емес екен, а? Туғандар жанашалы дағын біз. Ағамды бұна жындары тұрады. Аға, ассалаумалейкум, қандайсыз? Қаншаға беріп едіңіз? Үшеуін. Ондай общий бағы болады ба? 56, 65. 65. Бұл айтылышы өзі? Айтылышы, шудан кісіне түшіп бересіз. 55 мың екен туғандар. Мынау шетте көріп тұрғаныңа. Бұяғы 65 екен максимум. Жашылы уйлар екен. Мынау ортодағыны қанша дедіңіз? 56 мың. Зор екен. 10 жын екен. Туғандар бүгінгі уй базары шындай. Келе бересіздер. Туғандар бүгінгі ұчқындағы уй базар, саған базар ушундай. Келе бересіздер, мына ушулға қарап, өзіңіздерді настрой қылып. Біз бірінші серияны жиынтықтайыз, андан ары екінші серия, үшінші серия қылып, шағылдырып бергенге әрекет қылабыз. Біз менен болып тұрыңыздар, комментарийге жазыңыздар, әлбетте. Қанша да отасыз? 75 кеми бар. Қана аға, бір жылмай қойыңызшы. Жақсы.